Bayapsong ang meaforni video illogical comment notoi analyze claifro child marriage ebake dakti kaijakma rogo romantic song ebake hamsa klaimanamang funukmani video rok influence klayu hini samani kokronosi protima debbora mungtei o video ni tolawo comment klai sauze angsi kuno logic sara amaike kok sapu kuno information sara kuno research sara si amaike sapu inoi angsi sini tifra saragno sekelgai tongpinai aboni bagai tinang norokno a romantic song ebaga hamsa claimani video rok bahike child marriage ebaga dakriate kaijakma rogo influence klai abo rogno no tinang norokno proof baike explain klai shai kanare nai aboni bagai norok tini o video no kaham ke buchiwi nai tongdi haike sinorok buchiwi man nai hinkem di bayab rok sing abo rokno shai malai sinai Bayap song ikonadi norok video ni screen o 2007 no ke sini turfurani child marriage abaka dakti kaijakmani rate 43.7% si afroni jorawa jotonje highest child marriage ni rate inke Bihar o 68.2% te jotonje kom inke Himachal Pradesh o 9.1% te afroni jorawa Maharashtra o inke 40.4% te Assam o inke 39.9% te Karnataka o inke 50% মানে 2007 ni jorao ke sini tirfurani child marriage ebake dakti kaijakmani ret medium ebake kesarano tongu asuk kebang boya te asuk kom boya but tabok 2020 ni jorao le sini tirfurasi second highest number of child marriage engai paisiu mane Bihar ni poreng ke sini tirfurasi joton chai kebang child marriage khlai tongsiu I bayabrok omo kebaino ang omo norokno Muslim Bengal te non Bengal joto miliwini red nosi shawo Muslim rogbo child marriage khalayo te waji bri rogbo khalayo also sini borok rogbo khalayo but tabo kusen inke amosi inke tamuri bagai child marriage ni red asike sini tiprawo bangai tongka aboni uklogo tamorok responsible tong Bayap song sung abono sai manna inke first sung child marriage ni main reasons rognosi sai manani nang nai I bayap rok child marriage ni main reasons inke lack of education poverty insecurity te kaisa inke political and financial reasons first ni reasons inke lack of education mane lekha para rok kri ni baginu child marriage bangai tongu But bayap song sung sini tirfrani lekha fara rungmani rate ebake literacy rate ni kokno shanatang kanke 2007 o sini tirfrani literacy rate 80% si but tabok 2020 wale 87% si engai paijak mane literacy rate le bangai si tongu haifanu si child marriage ni rate le tisi komeya bujya kode mane child marriage ni main reasons lack of education jinke sini tirfra wale literacy rate le bangai si tongu ke tamuni bagai child marriage ni rate le komeya tamni bagi bangai mangba tong in case sung oro jagao wan chugui maya de kuno jagao kaisa mistake tongu hinei sung of course no abono wan chugui manu second reason singke poverty mane bigger abu kaisa child marriage ni reasons jodi sung abono tui sana thangka inkebu 2007 ni sei tabok sini tirfura kisa developing jak mane 2007 ni sei tabok 2020 o jotono kisa rang paisa ro khabai kukjak hinke 2007 ni sei tabok ni jorao tabok 2020 ni jorao child marriage ni rate kisa komina ni si nangmani but sini tirfura ole ulta si abo bare oisi tongu hinke sung oro jagao bo wan chogui maya de je kuno jagao kaisa mistake tongu hinei of course na sung abono wan chogui manu te kaisa child marriage ni main reason hinke insecurity but insecurity hinke afros implementing nai jepro kebo borok khogoi kebono sayakare sorkar no sayakare illegal ke child marriage khalai nai mane omo hinke asrai kaijaga ni musukmani feeling mani yakuloni reason si hinke borok dakti kaijagna ni bukha faimani dakti kaijagna ni musugui thangmani te kaijagna ni rogo bo dakti feeling mani uklogo kuno jagao a romantic video rok a hamjak laina ni phirngmani video rok ebaka love album rok responsible tongu dena kri norok no wansogui sasidi a romantic video rok child marriage no influence khlayu dena khlaya
Norono sasidi bayabrok. Abo of course no kunia kuno jagawo child marriage influence khalai tongo. Tamuni hinge tabok ni sorao internet belainu available. Aboni bagai serai rok puito. Amoy hamsa claimani video rok no nai manu. Tei serai rok to ashu one sugna ni brengya. Aboni bagai borok zenonuk abonono sereng nai. Tabok hinge baksa intelligent bororo ano shanai. Again ni say tabok ni sorao population bangmani bagai child marriage ni red book bangai tangkai nei. Nini abo kuno jaga fano logic ngya. Tamuni hinge population increase ngai tong pano literacy rate to bangai ni tong bele lekha pora rong man rate to bangai ni tong bele inke tamuni bagai child marriage ni rate le bangai tong ba. So nini abo kuno jaga fano logic nangya. Angbu saimano Bollywood rogobu hamsa claimani video romantic song trai love album rock tongu hi nei. Aboni bagai no sini India pura worldwide top 10 child marriage country wo tongu. Mane ang norno directly album rok teita khlai hini samani kogya angbu saimanu sini tiprasa roka album rok khai tongma bainu kisa misa sini jagai tongu hinai ang norok no amosi sana nayu je khai di album rok khai di thik no haifanu hamsa klaimani phurangmani abaka love romantic song rok no kom khlai di jinu tangi ke norle 90% je amhai video mang aboni bagai sini suicide abo kuno jaga negatively impact ngai tongo amoni bagai jang norok no masao mane entertaining loge susailo kaham message rinani no kabang focus klaidi tei baya brok ang norno bus hanani muchung je borok norni bagi si amai video no sanamo tamni ke norok amai video no naimani bagi so norok bo amai video no ta naidi je video no nosto khainai no hamya lama tlang nai rok no amai video no sinadi je video no improve khlainai no motivate khlainai no kusuk kana ni wo chuba nai amai video rok no si naidi tabok hinge noro ano sanai ning asiki saimanu asiki siwonge singno content seri paidita hinei ang norok no hai sapiwanu je true fan abono hiya je nono je jagawono support klayu ning hamya klai tong kaham klai tong no khaidi hinei support klayu true fan abono jino je ning saya samang klai tong ning bai puito si walai nai so nung kisa positive leke one sogui bojidi angka klayu norane kokrok no positive leke one sogui bojinai hinei tayang miani video biba jomatiano directly hinmani reason singke bonia illogical comment ni bagaisi tei sanani thangkangke biba jomatia amai project ro accept claimani bagai boni bo kisa chaya tongu tabogle angka klayu protima teporma ani kokrok no kisa buji man kana hinei tei khoroksa sini tirfurani belaino intelligent belaino genius tei extraordinary gobindo deborma mungtei khoroksa sala mia froni ani biduni tolawo comment klayu je sini tirfurasa bukung bararok zotosi murko hinei mane boni motenge sini tirfurasa zoto bukung bararok si murkofu norang ganda o mangkang kele kerthang no fobi pai kamu nung tamno wansugyo kokno shakhaba biang gyan mane omai kokno nung saiman khaba nung bo khoroksa tirfurasa na bile inke omoba nung nije sakno murko ini shamani si klai tongsi bile beti hai borok nung tamno wansugyo kokno shakha jodi nung ano si joloi tongo ke ano saisungba hindi ta tangi joto tirfurasa na le khobi hinkaba nungaro tamo sasine hina ang nono tisi lasiu noro khai borok roni bagai tei bayap song noro no belai ke hambai o video no fai thak jorake nai tongmani bagai norok o video no logical tei knowledgeable nangja khangge kabang share khlai di tamuni ke album khlainai rok bo ane o video no nugoi kisa sai manteng tei borok bu boji thang tei norok no belai khenu hambai